Anya laki din! Asino nga itinakitak anabayag akasarsarita mitay bakla. Ha? Tinakamotor ka din, Ana? Diyan ang hisit, abarbasan? Wan, Ala, nakitak nga road. Nabayag kayo ang nagsarsarita itay. hay, nagsaritaan mi man, ti ba ipapan iti ref? Ako na nga utangin ken ko, Ana. Bombay day jay. Anya? May sa lang amin ti ref ko. Kurang apang ikarga kiti lakok. Iso akin ang saritak no mabalinak ang makautang ken ko, Ana, iti ref. Kasta ka day? Kahit imanugot mo lang. Wala na. Imanugot tagod pirak man ken ko, Ana. Ay naimbag man. Husto tapno adang agpaiso ti usaram. Tapno maka-istak kay ti adu alakaw. Un nga rod na, Ana. Tapno uray once in 2 weeks kumati pa nagpurchase ko itilakok iti ili. Ay wen tapno makatipid ka iti pasahay. Ilakwan nakman iti may 1 kilo ang karne ti baboy, kumare. Anya pa ay kumare. Sinigang, kumare. Kan may sarap put apitchay. Imbag lang ay sagpaw kuman. Ay, mabiit lang, kumare. Kasla ka barbaro man ang tiref mo, Ha? Awan kumare. Si Kaki Dimat. Madlaw mo amin na madlaw mo. Madlaw ko tasigod matkat may salaang tiref nga us-usaram. Ngamita, duamatan. Inutang ko lang iti Bombay. Anya? Hulugan da ito kumare. Awan mo't ngayon pagkas ko. Anya? Iso ang naghuluganak latan Kasta ka di. Kat manungay ti hulog mo. Weekly ka di. Wano inaldaw. Weekly kumare. Ngam, saan nga nga umtas ti may sa aref ko? Iso nga inkidem kun tinagala iti hulugan. 1,250 ti hulog ko iti tunggal Sabado kumare. Mayatin Anya nga tano agala akmat. Imbagla pagistakak iti abasto dagiti anak ko. Tapno sa anak nga umay gumatgatang iti inaldaw. Katwan ako mare. No kayat mo, siya akong ti makisarita iti Bombay na galaak. Tapno intun sumaron alawas, kat makaala ka matan. Unman kumare, takasaritak nila kay ko may papan iti daita. Nakunak ang mga latalaangan iti hulugan aref. Taawan mo ti umdas a pagkasta lakay. Kitsi ka man bakit? Mangala ka. Tulungan kang agbayad. Sana balit a weekly mo. Sana kasi ti dagduma a Bombay nga inaldaw dang agsingir. Aywan alakay. Nakunamot kit din ni baklaan na singpot kano dahi a Bombay. Saan nga istrikto? Kas na ka di? Ikaw na. Mangala ka. Kasaritam ni kumarem. Tagaranturan na kapilaang. Wala kay, kasaritak inton bigan. Bayit ngagpaiso dahi taan na panunot mo. Tapno saan ka nga inaldaw? Ang parang gumatang iti sidarin na itubing. Wen nga rod, saan na bale, ta inton malpas ta ahulugan, awanen, saan tan amangala. Replaang at talaga ti kasapulan tayo dito'y balay. Wana. Isupay ti taktak mo ang mapan gumatgatang iti sidarin. Dakkel mo ti maitulong na kay. Nay, kasla kabarbaro mo tay taref mo kumaray. Sana kasla. Talaga ka barbaro kumare. Nadlaw ko sigod mo't nga main amay sa laang tiref mo. Ngam ita, duamatan. Hulugan lang dayta. Anya? Hulugan? Un mare, inutang ko iti Bombay. No hindi kat kwarta ti utaken ko ana. Gamit mo't itan. O na yan kumare. Kung naklaki din o ginatang mo akas. Si Kaki Timot. Awan man pagkas ko. Amumatan. Agmin maintenance ti amami. Iso ti may sapapapan ti income ko dito store ko. Sa bagay. Isa, pinatos ko na ati hulugan. Sana bali, ta sana mapupuutan kat malpastumad laan. Un, ako mare. Nga may mayat lata nga no cash. Akas la iti ref ko. May mayat ti cash. Tapno awan pampanunot. Mabay bayadan. Sa pay dakkel ti patong nagita Bombay ada kita. Anya lakit din.
Anya? Kayat mo asawan, nagala kamot iti ref ahulugan, kumare? Wen, kumare pariha. Nagala ak iti nagalaan ni bakla. Kat, manungay ti ihulhulog mo iti weekly? Kasmat laeng iti ihulhulog ni bakla. 1,250. O na yan, kumare. Di ka pa ilang nga in cash. Tapno awang pampanunod, mabaybayadan. Anya nga hingarod kat awan mat kwartak apagkas ko no bilang laeng mare. Amumatan, ado ti paggasgastusan mi iti asawak. Tuition fee pay lang dagiti anak mi kat manumatan agatan. Hay, naadaan kayong agpaiso iti ref. Ngam, hulugan mat. Anya? Naimbaglaki din na sa anak na ipada kada kayo. Ada ref ko nga LJ, ngam saan ahulugan. Kas day ginatang ko iti chongsan. Kasta ka di? Ay kat pagyamanam latan ako mare, tada kwartam nga inggatang mo. Saan kan anaghulugan? Anya lakit din. Anya lagi din nagijaan Nelia kin bakla. Ipadlaw dalauna iti kinagraramanda. Ha? Taape anak ko namday ta. Pait. Pariya. Ay na, apo. Ada ka barbaro a ref ni bakla. Isu adwa mo tan ti ref na ija store na. Pudno ka barbaro nga maho, hulugan mat. Anya, kita niya kumaitan hulugan tirif na. Ay, katawa ka. Nagsasao ngamin, kunamla no isu abak nang. Uray da dyan Nelia, kunamla no bak nang. Ngam hulugan mat ti ref da. Anya laki din kunakmanan. Sika talaga pariya. Tila ik kami ti isyong. Ultimo hulugan aripda. Adda may bagbagam. Ay, katwa na. Naimbagpay kanyak ta saan nahulugan ti ref ko. Cash ko naman. Anya? Awan pang panunutak abay bayadak itong galawas. Nagtal na ka man. Anya nga wan baybayadam may bagbagam mo. Gapulang tadida mo tilon mo. Kastagi din ti bagam. Agulimak ka, no di mo kahit awilding ak tangiwa mo. Lima lalakyan ka at chismoso. Salpag ka. Nana, nakita yo ka di ti kabarbaro aref ni bakla. Kan kastamot ang ti ref dahi Anelia. Ay, wan, nakita ka. Apay ka, day. Kunaklaki din o kas day sa magayam. Anya? Dangag pa ti ka barbaro aref dangam ayu hulugan mat. Nay, kat anya nga iti parikot iti day, taparya. Di dakla tultuladen. Cash amin dagiti usar ko iti balay. In cash ko ti ref me. Kastamot ti washing machine me ka barbaro. Anya? No, agsasao da dya bakla, kunamlansan nga agutang. Uray da dya Anelia. Ngam ne, puro matgayam utang ti usarda. Sika, mait. No siyak, awan mat siguro ti dakas, iti panangala da iti hulugan a ref. Lakit day, agbaybayad da iti hustaw tunggal lawas. Aniya? Ken maysa, pagbambanugan da ti baybayad da. Saan da matataktakaway? Anya lakit din, pariya. Ay, Diyos ko pakawanam. Anya nga tayo ti parikot na, no adda ref ahulhulugan tayo ti bumpay. Jakman ammo iti dayjay a babae. No anya laon ti parikot na. Nakakapanggigil siya. Intun kwan, jak makapagtepel kat pagsasawak tawanan bain. Ay nabay amon kumare, tinapatag kat awan ti dakes nga aramidan ta. Ay saan? Saan nga uso pa'y kanyak ti pakpakumbaba? No maminsan, no kanayon tanga agpakumbaba, kat abuswan dama ti kinasingpa. Sa bagay matkit di Saan ta matataktakawon ti hulhulog tayo ti ref? Ngam no apay anasken aya, ama pa na istoryaan ni ti tatao. Anya laki din. Kasaritam tulaangan inton maranaam kumare. Kasaritam iti nasayaat. Matibab ko ti subsub na day niyang babae kunaktuman.
Bunutin ako na ni baklagan ka. Noon niya nga tangamin, ayat ipakibibyangan ni Paria ito hulhulugan nyo aref. Hey, jakman amo iti dayja a babae. No apay anasken pay amapan na istoryaan iti tattao. Una yan akaruba. Uray saan damot apakibibyangan, makibibiyang da. Nairuam tayon iti kasta nga ugali ni Parya. Sipod pa'y kat man nakibiyang dayjay. Iso nga ato dito lugar tayo ti saan nga aking kayat ito ugali na. Kaputa man nakibiyang ngamin. Awan bibiyang ko. Tinapatag kat nadalos ti pagtataudan ti baybayad ko iti ref a huluhuluga. Sa bagay mo't kid diya. Iso nga oray mapan na kami istoryaan. Ayos lang. Ago maangag istorya. Anya lakit din. Ning, at nagsardeng ang motor di tarwar bakang. Ay sus, tiag singer samot iti utang ko day talakay. Ay kitsang ah. Narumwar ka man duling, ibagam nga awanak. Anya? Ay apo pa riya. At chinilas mo jerwar. Amudang adda ka dito yung Anya ka matan? Di ka pa amuti makisama mat. Rumwar kan, ibagam nga awanak. Anya lakit din. Ni, tasuruan nakpailahan nga gulbob mate. Salbag kide. Rumwar kan at ada jirwar nga agur oray. Ibagam nga ada na panak. Duling! Aday ta, kundi uyaw ka kadagiti kukumarim nga darif na hulugan. Ngam si kangay. Anya? Inkas mo ngagpaisutin na alamarif. Kan washing machine. Ngam inutang mo mula ang timbayad mo. Anya lagi din. Sumardang ka man duling. Ang mga no ada makangagan ka. Narigatan. Kit ibain mo no bilang tamamon da. Unay kan pareha pa eh. Lumanabid. Mala, agduling kang agduling. Aging ka matiliwanda ka. Kas na ko na ti kolektor. Manumutin na bulan ng ilamlam mga mida. Into no may alawas. Kit kas talata. Kaswanda ka ni tista pa. Anya? Uyawam kang katawam na kiti karuba nga darif ka hulugan da. Ngam kas ladak-dakkal pa iti utang mo ngam isuda. Duling! Agbayin ka mamut parya. Siyak nga asawam ti mababayin ka pwede kas tangaramin mo. Salbag ka. Pumapay ti ugalim mo. Parya ka talaga. Kasla ka na yun mo, nga da nakaparada ang motor dita sa angot ti balay da Paria. Wine, tasap-sapulan da ka no ni Parya. Kaabay na na. Saan magaya pa nakabaybayan iti utang na iti bangkaw ang naglonan na? Anya? Aglamlamang ka na, tawan ibayad na. Ti inutang na kanu a kwarta, ket iso tinangikas na iti ref kan washing machine, nga ipampanakkel na saan na kanu nga inutang, kan saan kanaw a hulugan. Hay, unay na Paria. Pangas na amin na pangas. Uyawin na amin na makita na. Oray sa almat anak uyaw. Sa ita, isumagayam ti dakil ti utang nga. Kinaswanda ka na iti estafa. Anya? Kasta din, na. Wan, sigun iti ipag na, kinaswanda ka na, tamanumutin abulan asaan ang nakabaybayad iti utang na. Anya? Saan lang nga rudan ang nakabaybayad? Aglamlamang pay. Iso a husto lang nga kinaswanda. Tapno agnakam. Kan, maamiris na dagiti pananguy-uyaw na itipada na nga adda utang na. Ay naapong! Kunak lakid din no apay nga agkuti-kuti ti sako nakakabil dito asi ti kulungan ti baboy. Adda ka magayam dito yung aglamlaman. Pangasim ko, Mari. Ang uliam kamot ko, maa. Anya? At nandito ni pariyang aglamlamang. Umay kayo ditoy. Da kayo mang sapsabol ka ni pariya. Salbag ka kay di abakla. Awanan ka itibain. Ala, umay kayon. At ni pariya dito kulungan ti baboy. Dito yung agdul-dulin tawanan bain. Lumit din nga aldaw
Sa pulinda ka. Imbes ang makisalita ka, may papanito utang mo. Ngayon saan may taglim-limeng kakati? Kuha, sir. Ala, sumulot ka kanyak. Sarge, lipitin nyo ti iba na. Sige, sige, No di mo kaya't apo sa asan ka. Sige. Adayta, maikulong ka kuman salpag ka. Anya? Uyaw-uyawan na kami. Anadan kami iti ref ng hulugan. At least, oray hulugan, ang paypayad kami iti husto. Kat ala husto kumamutan Husto mo tan nga. Tarupam Oy, husto tin ako na ni bakla, kumare. Ni, Marinelya. Uray hulugan ti usarmi. Agbaybayad kami iti husto. Saan akas kan ka nga ilamlam mangam dagiti agsingir kan ka? Anya? Ipampanakal mo akas dagiti ref kas kada washing machine mo. Ngam inutang mo matlagaan timbayad mo. Saan nga dakas ti umutang? Ngam ti dakas na, saan mo ang binaybayadan? Ilamlam mangampay. Ala, husto kumamutan nakababainan ka dagiti tattao. Matungpakan san. Huston tarupam. Nakababain ngay bagbagam. Sikat yawanan bain. Lakay, abay, saan nakadi atulungan? Buy-buya anak madlatan. Kahit anyangay ko mati may tulong ko ka. Siga mo tinagutang itidak kalagatan. Anya? Saan ka mga imbaon tapno umutang ka? Tapno dalay gatang mo iti agkakanginang usar. Tapno da pagpasikat mo iti karubam. Salbag kagidiya. Lakay, Iso nga ita, no ti utang mo ti makagapo iti panakaikulong mo. Ay kit aklo na ma. Basol mo na ita, pareya. duling. Ay, saan nang iramraman? Tawan amok iti dayta. Anya lagi din. Ay, anya laki day. Uray hulugan ti usar. Laki day mabayadan. An-anwan ti kas, no inutang mo't lang tinaybayan. Ano saan na mabayadan? Kit isupay ti pakaikulungan. Ay, anya laki day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, rumwar ka di ba kay? Ay saan? Sumre kak di taon naglarda. Anya? Ay katrumwarak at adak nga ro dito'y unag. Nakita mo't at turungag ti ruangan. Ay, unay kan abak-bakitan. Damdamagan ka tinasayat. Kasta ti panagsungsungbat mo. Ti damdamagan. No adda ti papanam. Wan, rumwara. Mapanak ijay balay da jene. Anya ba natin kala ni Jay? Mapantamang ki digitalon. Ay sanon, bay ampay day tatalon. Sana balay, taagpaw itman ng jay anak tangad da ijay sauday. Ay na, di mo namnamaan ti anak ta. Ta saan na nga obligas tundeta. Adula amin. Ayun gayam, agluto ka iti si daan ta. Tapno mga anak laangan, inton makasangput ah. Nana Nelly, papananyo ka di? Ijay man balay da jenay. Una nana. Inak man kita ang dagijay lako na, bareng adda magusto ah. Katwa na, sigurado nga da magustuhan nyo.
Ngamin, nagpipintas dagiti lako na. Ay ka nasaya at nga rod ano napipintas dagiti lako na tapno addamot mapaglakwan na tapno saan mo't amasayang tibanog na saan nantumang amin nga yaplay ti inadal na ay sayang ti inadal na iti mano atawain. Ha? No kumangamin saan anak ti asawa adagaws. Ha? Di mayat ko ma. Ala, panawan ka pa Sige lang, nana. Oo na yan. Nagsakit matan. Di pa nagsasao ni Nana Nelly. Di na ibagbaga na. Umayak man, Jenay. Ay, umay kayo lahat na Nana Nelly. Umayak man, nagpili iti badaw. Barang adda magusto. Ay, sige anana, mayat da kita. Uray nagapo iti bail kat napintas lahat na. Napuskol pa iti tela na. Ay, kita mga raod. Oh, anya ngay nana, adda nagustuhan nyo? Daan magayam dagiti lakom. Kunak no brand nyo. Ha? Kunak no barbaro dagitaw. Ay, saan nana? Nagapong amin iti bail dagita. Ang medyo mayat dito. Sigay, 50 ti maysa, tapno mga laak. Ay, saan anana? Lugi ak ano itod ko iti 50. Black mo ngamin dagita lako. Bado tinabalo. Amaw, black ti isusuot dagiti nabalo. Ha? Kawan. Mala, bayan nyo latan di tanana. Gaputa adulat tamot ti mayat iti black. Gaputa saan laeng abalo ti agusar iti black. Anya! Unay mo dun, makapasakit itinakam. No awan ko matibagana, awan. Sino ka ditidakda ka matayong bakal? Hay, dayjay man anana Nelly. Apay ka day, kasla masurusuron ka man. Kasano, imay itay, kat kuna na nga agpili itibado alakok, ngum inuyaw na laeng mo. Apay, anyati ko na naking kaya. Kuna na nga rod adaan ka numagayam dagiti lakok. Ken pasig ablak kanumat ti kolor na. Bado kano tinabalo dagito ilakay. Anya! Wen lakay, dayta timbagbaga na itay, makapainsulto. May amon ba kay? Di mon ikan kanaw. Sana balay, isulaang mo tinang ibagay ti kasta. Sa bagay matkit di alakay. Wang, ala, umay kakiday, tentagid da. Anya? Agid da sasawam. Kit amumon na ba kay? Na, imalaldawan? Apay, masapol ay arabi ay. Kinompormiya pa kay. Basta laki di mayat. Na, Mayat tiri na kaun, indan. Agawid kamit adagos. anya nga ruti kayat mo, marabi anak. Ay na, awan ti ibagbaga kakasta. Wanaw, adda ilumlemang mo Wanaw, adda ilumlemang mo anaimas amasida iso akasta ti ibagbaga. Ay na, awan ti kinapuno na kita nga ibagbaga. Anya ko mati ilimang kwa si dagay. Pas dawak lang amin kin kabagat. Itala ang adi ka bimayag dyan na palam. Kat doon na pa palam. Di ka matalo nga oras gapoy ti sismis. Anya nga ti serbi na nga agbayagak ijay ayan ni Jenny. Kaadaan magayam dagiti lako na badbadaw. Awan pa'y matmayat. Daan kon ko naman. Tawan igatang mo. Anya? Kay doon. Apay kagpiro ka itiblan nyo. At damot at ipagatang mo. Ay katadan tua. Ay! Nelly aya. Limit your expectation kung naragarot.
Nawag-wag ti pagsasalita. Di mo ayaw maawatan dito. Sabagay, puro simple nga English, di mo maawatan. Anya? Ikati sumat. Ay na, di nakatawaan si Kalardo. Addan to gundaway ang makagatangak iti brand new abado. Kanon to pa'y. Apamat adi ka tumakapag na. Kin makakita, kit awan pa'y magatkatang mo abradyo. Kin no di kamat ngamin agbiro kiti pakitang danam. Anya? Kit na sumat. Ala, ikakita agluto. Tapno adak ka nita. Kaimasip ta agluto, wan. Ah, Kumusta ti kita mi tangal daw, bakit? Mayat matlakay. Adala ti mapaspastrok ti Teresena. Ngam kasapulan nga agbiro kak iti mabalin atang danak amang in display kan mangurnos kadagiti lako. Ay, agbiro ka lata, bakit? Marigat, no si kami, ti mga sikaso ka kita. Marigatang ka mata. Wana lakay. Kat agyaman nak gaputa maawatan nak. Kung bakal, narigat mo, ano si kalaang ti mga sikaso itla ako. Saan ka mga matulungan? Anya ngay nga ron. Kat adamad nga ron ti panggadam. Sana bale, agbiro kak iti kadwak. Alawan, bakit? Naginanos ta, bareng tuloy-tuloy ti panagdulas ti panagbiag ta. gumatangak man, Grail. Da kayo matgayam nana. Anya tigatangan nyo. Suyken sukaman. Mabait lang nana Adtoy nana. Ay, ilistam man pa'y gayam. Ha? Awan mo gayam igatang ka. Ala, awan ti parikot iti day tanana. Aywan gayam. Amangan no kaya ti matangdanan. Ay, kayat ko Anya ka di ti maaramay, ken asino ti mang tangdan kanya. Siyak ko manana. Agisim pa kayo lang itilako kan agbilang. Ay, katun abalasang ka, kaya't ko launay. Kaano ka di amang rugi Inton bigat matlahang nana. Sigay, urayon nak Grail. Umayak to, inton bigat. At iti kapigin tinapay nana, agmirinda tayo ba? Ay, agyaman na. Kasla na ihimas day ta tinapay Ha? Una na, humid day daw. Nagpait mo day to'y kapiyo, Marfail. Anya? Wan, naging na dayo titimpla na. Kasano nana? Pagin nasitigan nyo na. Ay, saan nagtimbang ti asukar ken kapi na? Ha? Ay, pasensya ka na nana. San kami na mahilig iti nasamit unay. Nayunan nyo latan da sukar na. At da di tagarapon da sukar. Kano kurang manglukat kayo ba? Ay, man nga raw, kurang talaga ti asukar na. Ay na, kasla saan akapino kastaw. Tapay anana. Sana bali ta nakadisplay tamutan itilako. Kan kabayatan nga awan pa iti customer Ay, pag-isaw, mabisinak mutan. Anyat orasan 12:50 nga mainan nana. Ay, isumot lagaya makasla maulaw akong gapo iti bisin ka. Ay na, pasensya kayon anana. Diyak nga minapuutan ti oras. Wan nga raw. Alamangan tan nana. Sigay. Na. Kurang mati asin na da ito'y sida. Ha? Nagtangken unay da ito'y karnay. Ay, kurang ti asin na talaga. Anya? Kawang, awan ramraman na, saan anaimas. Apay ngamin ngayon lambong mo, inadubom la ko mga minan na. Ay na, pasensya kayon nana. Ngamno kurang ti asin na,
Ada ti soy kan asin ijay, ada pa'y bagoong, nayunam latan. Kumusta nga titinangdaan ang mga katulong mo bakit? Ay, umistress mo't gayam lakay. Ha? Apay ka di bakit? Kat nun nalaing mo't gayam nga aguyaw kan agdilaw. Apay, at damod lang ayatin baga na ka. Ay na, wun lakay. Agasam, idi pa nagme-merienda, kunanakit din nga, nagin na dayo ti timpla jay kape. Gaputa kurang kano ti asukar kan kape na. Idi manan nangal daw kami, kunana manan akurang ti asin jay inlutok o si daan, kan awan kano ti ramraman na. Ngam na imas mo ti panangan na. Subo iti karne, kat kunana anatangkan. Ay, nako. Anyan ni Nana ni Eli ay. Talaga kas dyan ti ugali na. Makapabusor mo't gayam. Dilaw iti makan. Ngamayat mo ti panangan na. Amangan kidi ano saan nakaramraman iti pinikpikan iti balayda. Kasta ti inaramid kan kanina na Nelly, idi tinangdanam? Wan mare, ngamay na. Nagrawat mo't amangan. Kundi uyaw iti kanan na. Ngam kanan na mo't lata. Anya nga tano ibagatakin ni Tata Lardo. Ay, saan? Saan masapro nga ibagay? Gaputan ang ngagko. Ah, Tata Lardo? Ay na, pasinsyaan niyo kung mantasawa ka. Ay na, talabas. Saan na matarusan ti ugali na? Sa bagay, awan parikot kanyak. Numamin aduman amangan kan agkape iji balay. Angam ti jak kayat, kati panaguy-uyaw na tata. Wan nga rod Tata, pati lakok abadbado, kuna na apara kadagiti balo lang. Ay na, ulitak marintagkid daw iti pasensya ka na kayo. Sana bali, tambagak to bali. Wan tata tani, ang mga numakasarak iti katapat na katutupanda. Isuumat lang din nakakaasi ka di. Mala, bagak to ni nanay. Tani, kababain, kaslasan abakbakatan. Agsarita taman, sika, nili. Apay kaday si Kalardaw. Amom ka di, asika ti pag-iistoryaan da ijay Tersina. Kapu iti pananguy-uyaw mo iti kape, kantim pasidakin ka ni grill, idi tinangdalan da ka. Nay, awan mo't amok nga inuyaw ko. Eh, saan kan kaglibak? Gabil, amukan. Amom ka di, asyak ti mababayin iti day tangararamilim. Apay kumaamabain ka ngay. Eh na, talaga ka di nga awan ti manaknake mo. Saan laanam na minsan abinagaan ka? Ngam awan lat kabot ti nagbaliwan na tao galim. Ha? Eh na, saan ka man akundi uyaw iti masida? Kaputa ka na yun mo't abaggoog ti sidsidam. Manmano ka makagatang iti naimas asidan. E sungagbayin ka kumamit ha. Italaang manan na maramanak darak parang. Uray siya, italaang manin na makarelax. Kung nga raw, sana balay, tasaan mo ang masubrahan. Daa, agin inom kayo mo't nga malaldawan, Marfail kan Eric. Una na, tapno maikat man ti banaw. Kasano kumaamaikat ti banugyaw, kat saan kayo mo't ang nagtrabaho? Kwa nana, agpada kami nga day of me ita. Isong ag-relax kami pahimut nana. Malang raw, panawan kayaw. Rumor ka kadimanan si ganili. Ay katun agbiro kak iti pagsayaatan. Pagsayaatan ka di.
Wano pa ka ibabainak man. Anya man nanday ta sasawam. Saan mo ka di anang agtimbagak? Apag sayaatan timapan ko sa pulan. Ay na, mo ka. Kaano ka pa'y anang isang put iti pagsayaatan dito'y balay? Ay katadan to ah. Kaano to pa'y? Sana kida tulungan di talo. Sana dahi tapakay babainan ti tao tar aramidam. Nasaki nga ro da ito'y sikat ko. Apay nga ron arumbar ka pa'y lang. Ay kat gagangay lata. Manaktak ka mag... Mala, rumwara ka. Hey, mapangkalatan iti kahit mapapanan. Grail, umayak man makiindistoryakan ka. Ha? Ay, da kayo gayam, nana. Ay, katwa na. Total, awan pa'y mat customer ko. Na, apay ngay asaan na mat ngayawis ti kapida. Sigud mo't kat iyaw awis na tunggal umayak di kay balay da. Oh, naguli mo kayo matan, nana. Kunak man lumakiin ni istorya kayo kanyak. Ayuwan. Ay, kwa. Ay, awan ka di man ti ipatangdan mo kanya. Awanan, nana. Awan nga min tinaimas amakan, nga ipakan ko kada kayo. Isu nga agtinulong kami latan iti asawak. Anya, Uwan, nana. ayun gayam. Adda nga ta ni Jenny ita di tabalayda. Adda, nana. Ngamin, makumikom ang mga asikaso kadagiti lako na. Daan mo nga mindagitila ko na abadaw. Awan makitak abrand niyaw. Diyak nga min agbadbado iti daan ka. Kasta aya, nana. Nagasat kayo nga rod ano kasta. Ngamapay nga rod akasta ti suot yo. Adda aspilina. Kan ado ti manchana. Ay, kwa. Ay, diyak siguro nakitaan na imbag itay nagsukatak. Panagkitak siguro ka barbara. Amom ka de. Akagap-gapulaang ni Nana Nelly ditoy. Ngam saan ko nga inyaw awis ti kape. Kasta ka din. Napanmat inyay balay itay ka. Nakuna na nga agpili itilakok abado. Ngam na ibagaklatan asaan tumatla ang abrand nyo tilakok. Anya? Ay, agpada tangarod iti inaramid, Jenny. Tapno mapanunot na ti saan anasaya at nga aramid na. Makapasair nga min dagiti isawsawang na. Saan namot apang panunutan numayat ti isawang na wano saan? Ay, wan nga rod. Maasyanak paikit di akin ni Tata Lardo. Gaputa kaadwan kada tayo alumugar. Ka nilatan na Nelly ti pagsasaritaan da. Isulaang nga rod ti bakit dito'y aparikot dagiti bumarangay. Ay, naku namon, Mare. Ay, ikararag tayo latan, asapay ko matagbaliwan. Tapno saan nga agparikot ni Tata Lardo. Day, nasapa ka mo't anagaway. Saan aya nagbalon ka? Sinalbag ka kiti abakbakitan. Alam amin ang akawas mo. Tagsinatan nga uray bakit kalakatan? Makapungtot ka mo't tanlar daw. Apay ka, day. Apay bay. Amom ka di asika man iti pagsasaritaan na kita karuba. Ay na, makapahiblag ka. Amagan pa ka din umataya ka din na oras ka puti kas tag-arabit mo. Anya? Isardeng mo kuman tinaalas ka ugalim. Di kinalaing mo amang dilaw kin manguyaw. Tanusan, ang mga no ibulang kay tideras, nawatam. Kabaulan nak nga ibulang asawam. Ikaw na. Awan na sa asawa ka diyak, nusak tiyago ko. Iso baliwam tinaalas nga ugalim ha. Nawatam. Ay, Lardo. Agbalbaliw akaon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.
Anya laki din! Dayta, isi daun tayo. Sardinas. Kung namabangos ti mapan mo katrangan. Kurang di kwarta. Anusan tayo dayta sardinas? Awan pa'y mo't pamigsag trabaho no kastoy. Saan ka nga kudkud Taday talaang ti pakaanayan ti kwarta. Di pa'y makaraman na tao mo titinayima sa masida. Ay so, saan ka nga kudkud kunak tanay? Agtitinag dagita balakubak mo nagdadakkel. Nay. Apay agpeso. Nagadumot ti balakubak ko. Awang mo ide. Nita, wag-wagan na din taulo na. Agtitinagdan, ay sos, napurpurawon day talamisaan. Oh, apay manan? Ay, umay ka kumalakwan iti bangbang lumanang. Ne, ikatumot adagita sapatos mo, takalamlam pasok dito'y datar. Ay, nagistrikto ni manang. Ikatum, tanagrigat aglinis. Sige man laangan. Ne, anya ti karga day taawit mo abag. Lakok dagita, gumatang kan. Adda bangbanglo, adda lotion, kan roll-on. Ay, jak kasapulan dagita. Anya asaan, kaani, permiti kursing mo. Ay sos, adda aklaang mo dito'y balay. Bayamon. Gumatang kan, dayto'y roll-on alakok o tigatangam. Kaano agas ti angli dayta? Kat roll-on nga rod. An-anwak ngay dayta. Amang ano di mo pa'y naangot day tabagi manang. Ta, anya kumati angot ko. Nagpigsa ti anglit mo. Ay, di kan umay dito'y balay. Nukasta ti bagbagam. Pudnumat makaungot ka kat pudnumat. Agpada kayo kin ni Manong Efren akaang anglit. Oray anya pa'y ti bagbagam. Sa anak agumatang itilakom. Gumatang kan, tano gumatang ka iti may sa arulon, adda pasurot na abang banglo. Apay, pudno aya, ana ang litak. Ang utem ngamin, aday takilikilim. Awan mo, maangot ko. Ay na, kasapulam ti bangbang lumanang. Takas laangot ti bakit asaan ang nagdigdigos ti payod mo. Sige, uyawon nakpay. Bayada mo day tarulon kan bangbanglo. Gatang ko iti sidaan mi day to'y kwartak dito'y atallo kasot. Nakasil day tan manang, iso abayada mo. No saan ang nakasil day ta? Sa ngaribo ti presyo na. Ay, mabisina ko na talaga. Nagrigat kita natin construction worker. Nakaluto kan bakit? Kilaban ti kanan tayo ita. Ha? Anya? Kilaban? Ano san tayo no anya ti adda? Anya dito yung nakaparabaw dito lamisaan? Bangbanglo. Ken agas iti anglit mo. Siya? Ada anglit na? Nagpigsa ka no kunan ni April. Awam mo ti panagkuna ka. Ginatang mo dagito? Nangalaam, iti pinaggatang mo. Mano dagito? Isungarod ako na nga aganos tayo pailaang amangan iti kilaban. Tadita tinangigatangak itinabati akwarta. Anya? Punay ka matang koreng? Sapay mabisbisina kong. Kat sang ka nga agungot pampanunutek laang matday tamadi nga angot mo. Awan lang arod makukwartan. Dagita pa iti ginagatang mo, Mike. Apay maray. Ay, Sumanag kamag. kwa mare, umutangak man. Awan pa'y buhay na manok. Unay kamutin. Saan ka man nga umay dito tirsinak, lukas ta ako manudkud ka? Apay, aya pa kasi kuram amin. Wen tagreg-reg na kita balakubak mo anagadaw. Ay, awan nga ro ti makukwarta. Iso ajak pa yan kaya tagdigos.
Matinagan iti balakubak na gitalakok at tinapay, mare. Ay, inak man laangan. Nakariklamo ka. Ay, bagay mo tinagan ako re. Ta nakakur-kuripot ka. Nasaya at nasangputan ka dito yung boarding house mo. Ay, agsagsagay saya kun manang tarumwara. Kasangsangput ko laang pumanaw ka na dagos. Mapanak agisursur itilakok abang banglo. Adon sabot ten tinaglakwam. Pautangan nakman kidi. Awan ngamin makukwarta. At damot trabaho ni Manong Efren Ape amaawanan ka pa'y lang iti kwarta. Kurang pa iti sweldo na para kada kami. Manulaang mat ngamin ti sweldo na ngay. Anya day nga angot. Adaya. Si kadya maang angot ko anabangsit. Ay, di ka man. Saan mon samot nga inusar di ginatang mo abang bang roll on. Sayang nga road. Anya nga iti serbina, no saan mo nga usaran. Usarek no adda atendarak nga okasyon. Malaksid nga adda mading angot mo, agparparang pa yung dagiti balakubak mo di tatuktok mo. Ay, nagmadilakit din ay ati aldaw ko. Puro na uyaw dagiti tattao anakalangan ko ita. Na, mangmangan kan? Mabisinag gayam. Katawang ka mo dito yung balay. Napanak imutang iti kwarta kini ading ko nga April. Mangala ka kidin ti pinggan mo, tamaan kamutin. Nangalaam day tulitsyon. Ginatang ko Adaya mapidot alitsyon. Nagsweldo kan? Nang balak lang. Tamakasid-sida kiti litsyon. Kayat na asawan, awan manen masweldom. Makamuntong. Ay, kasano day tuyan apa nagbiag. Hindi ka man nagkudkud tanay. Matinagan ti balakubak na ito makan. Nagsao jay awan balakubak na. Napuspos pulto pa'y ti balakubak mo ngumsyak. Yung kakit ayabanin na kita ubeng tamangan tayon. Umanay day ta ginatang mo. Yan anay tayon Ay, saan nga umanay day ta? Ay kat mo saan nga umanay. Siyak lang ang dagsida. Saan kamin nga agsida, kasta ka de? Anya klase ka nga ama. Hindi ta. Konsensya anak pala. No talaga matla ang responsable ka nga ama. Saan kan nga agsida? Siyak pa'y matama kasi si dati saan ang mabalingag sida. Angut-angutam latan Umanay daytan apang ramanam. Anya. Saan kan nga reklamo? Kasta ti ama apagwadan. Anya laki din di kasto abiyag ko na ya. Maray, madlaw ko kit saan mo tin ngom umayagis istambay dito tersinam ni kumaray. Ay, ni kuripot? Maibagay, tinagan na ako riyan niya. Aywan gaya man niya. Apay talaga ka di ako ripo, dahi ta ako maray. Ay, pirmi isunsa nga kabalbalakubak, gapu iti kinakuripot na. Ay unay mo dahi ta panaguyaw mo maray. Ay na, puno ti bagbagak. Ti karurod ko, umay dito tirsinak at tumawar kan umutang. Kalpasan na, agkudkod iti ulo na, kat agtitinag dagiti balakubak na. Apay yan nga ta. Ung-ungtak ngamin ka, tunggal umay dito tirsinak, iso anabainan. Ni, adama gayam dita maray. Nanggagnan mo di pag-istoryaan ta. Anya kumangay no nanggag na. Nasaya at tapnoan muna. Ay na, saan nakman nga umay lakwalakwan iti bangbanglo, tawan igatang ko. Saan ka nga umay lakwan, manang? Diyak kaya ti umutang. Kasapulam ti kwarta, saan ka di? Ay katuna, dayta ti dakkel aparikot ko. Pues, adtuyin ti solusyon ti problemam. Alakit ibagam nga ruden ano anya dayta.
Kadwain nak amapan aglako. Kalpasan na. Ay kat, pagbingayan ta ati paglakwan ta. Nungay awan malakwan ta. Isu nga rod ado ata amapan aglako, tapno ado ti malakwan ta. Nalaing kan samot iti sales to. No kasapulan nga ag-sales to ka. Ay kataramida ka. Ala, inta nga rodan. Mapantan adagos. Excited ka matlaunay. Katapno makaaduta ah. Inka pa'y matagdigos amanang. Kita ang mataday talangam. Kuso-kuso day tabuok mo. Masapul pa'y ayang agdigos ak. Kan, agpabanglo ka ah. Usaram giginatang mo abang banglo. Kaano indulin ko day jay? Apay nga idulin mo. Usaram ah. Na. Limag anmat ngagpay sotirik na ka nagdigos. Win ata na ikat dagita balakubak mo. Ay, jak nga rod masangot ti agdigos, tapang panunutat jay kinaawan ti kwartami. Iso abi na lakubak ka, gaputa saan ka ngagdigdigos. Neta, ibaga na pa'y laeng met. Ala, inta nga rodin aglako manang, isaganam jay sales stock mo. Apay, anya jar ari bungbungan na iti tao ijay, maray. Dakman amo, itay pa'y dagitakat. At dun sa mo't agpimpinungot at chismosa. No adda, itay pa'y kumanga imbay naganawa dagiti tanaw. Ay, asigak man maray. Jak makapanaw dito'y tirsinakat. Ibagam tulaangan kanyak no anya ti aribungbungan da. Umay kayon gumatang itila kumi abang banglo kan pagpapintas. Siyak ti makapanagnak nga epektibo dagitoy lakumi. Ide, nagpigsa ti anglit ko. Ngam ita, awanen. Nagado ti balakubak ko ide. Ngam ita, awanen. Taday to iti pinagsampok. Podno ka diti nanggagaw? Wen, isu nga umay kameten gumatang. Nagadong ti gimatang, oh. Ay, da kayo gayam tar ari bungbungan na iti tao. Wen, da kami manong. Dagitila ko mi anak ka sales ita. Padasan nyo ah. La 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 la. Bakit? Siga magayam taglutluto. Ay na, nasaya ata si Mangpot kan lakay. Mangantayon. Makapabisin di talutluto ma. Beef steak, dahi ito'y lutlutwa. Di paboritom lakay. Adda kortam. Adda negosyo min kini ading kong April. Aglako kami iti bangbanglo. Ay nalakay, nakitam la kumadagiti gimatang itay. Nagaduda. Ay, aya. Adugayam tinababangsit dito lugar tayo. Ado ti padam ananglit. Ni baga mo, ibabay na mo tiretang ibagbaga mo. Ado pa iti binalakubak apadata. Ay na, saan nakamabain amang ibaga? Tay sumagayam ti swerte tayo. Kanya tike, masawan ba? Aglako kamin ijay ilikin ni ading ko. Kat gapo taado ti customer, agsosyo kamin. Siyak ti para sales stock. Ay na. Anya nga iti makunam lakay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay.
anya laki din. Mano abula naon asaan nga agpaspasyar ni Imelda dito'y balay, lakay. Talon na bulan. Saan nan amalagip dagiti naganak na? Ay, kat bayam Manumang nga mingay dagiti anak na nga sa asikaswan na. Tikon amkit day, no naragsak ti biyag na, saan datan amalagip? Ay, gumura ka man ako nakaon. Uray kumabot no umay na ipasyar dagiti at puko ta dito'y balay. Kit agis eskwela da. Sapay nagdadakulang dagiti manok. Isagsag anak dagijay ka no umay da pumasyar. Ngampulos mo adida makalagay. Nabartak ka manan? Ito lang mata. Anya nga italaang, minalimkan nga agawid anabartak. Ay, di na kuman bani-bani ka sandita eh. Ha? Kaguram ti mabanikasan, kat aramidam at tiyak kayat. Aglesi ka man tinabagnak na. Saan ka makaunag? No di mo iyang wat kanyak di sweldom. Sweldok. Oh, apaya kasta ti reaksyon mo? Ayan di sweldom. Kaya man eh. Nangibulsa ako niya sweldok. Nagadun abulsam ti kap-kap-kapam. Nagkatula kitin aya. Madmadla mo. Natamulay ka man eh. Indulin mo di tabag mo. Wen, mga mapukaw. Ala, darasam, iawat mon kanya. Agure ka man ah. Hindi ko lang makaura ka. Nagbayagan, kat mapanak gumatang itibagas di ta kantina. Dito. 150 lang daytoy. Ayan jeda dumangay. Yawan matan. Daytoy laang. Ora pampagam dati bag ko, awanan. Apay adaytoy laang. Nagbalik ngamin. Nagkunang agbalik ka. Saan nga man nadamag-damag lang? Magkaungat ako na eh. Nang ipanam jeda duma ang kwartang kunak. Apay adaytoy laang tinabate. Napan ka gaya man gimatang iti bagas? Di nakpay inuray taggidan ta ko ma. Ay, wan ata ni malaman. Day tala ang tinginatang mo abagas? Isulaang ngamin ti adda kwarta. May sa kilon sa laang mo day ta. Wan, mare, may salaang akilo. Imbag kan ka may san sa akabantig atangam. At dapay nga tala ko dalita kantina abagas? Adda pay. Ado, saan ka maibusan? Kasusweldo nga minilakay ko. Iso nga gumatangak iti ado. Imbag kan ka ta kumpleton sa tisweldo nila kay mo ngayawat na kan ka. Medyo. Apay si ka? Saan? Ay, jak nga rud ang muno nang ipanan nila kay ko iti sweldo na. Tanagbasit laang matiyaw awat na kanya. Addan samot chicks nan. Arak ati pangigas-gastusan na. Unsang agpaiso. Katong minalam nga agiinom da kadagiti ko kumpare na. Artak mo't nga may na nila kay mo, mare. Paano ako nagtrabaho? Mapan ka agtrabahon, kat no saan ka pa'y anagdigos. Saan eh? Adula amin na ito, tigos-tigos ito. Sayang ti sabon kang tanong. Agat-arak ka. Unang lang mo dito, ha? Mapana ko? Oy, saan ka manen nga aginom inton madamdama, Mabartek kan tumanen nga agaway.
paigam iti flashlight, mare. Apay, sa dino ti papanam? Ay, biro kag nilakay ko, Mare. Tani, awan pa'y. Saan pa'y anagawin? Saan pa'y nga rod? Nalabasak ita-ida kadag iti kukumpare na. Agi inumdam at ija igit ti kalsada. Aya. Ang amrabi una yan. At dadapay nga tayo na ginumanda. Ay, mapan ko man kitaan, Mare. Sapay ag kirom-kirom na ita flashlight mo, mare. Awan samot bateryanan. Hoy, agreeing ka ditan. Ano ti orasan niya? Alas 10. Ah, asus, maladaw ako na. Talaga analadaw kan. Iso asaan kan abumangon. Mabana ang trabaho. Amom, no apay anaaldawan ka anagreing Saan nga ron? Nakaturog ka ijay waiting shed idrabi Imbag adadagiti tanod anang tulong kanya. Iso dati nang ilugan kan ka iti tricycle. Iso anayawid ka dito balay. Ah, kasi ka ang tinapasamak. Gapo iti kinaartek mo. Uray sa dinulatan ti pagturturugam. Isong rong agyam-yaman aking kabakit. Dahil nyawid na. Ay, artag ka talagan. Unay kan. Ni. Apa agsangit ka mo? Ay, jakon manusan ti kastang ugalim. Saan ka kading agsangit? Tamang da ka dagiti karuba. Ang mga ano panunutin da. Apaspasangitin ka bakit? Sakit ka ti ulo. Ay na, hindi ka nag-iisa, kumari Imelda. Ado kayo amisis, nga problema ka dagiti asawa da amamartak diti lugar tayo. Ay, adda ka di maibalakad mo kanyak, Mare. Anya ngay mo ti maibalakad ko, kumari. Katkastamat lang nila kay ko. Di mo ay mangag. Ano agap-apa kami, katay talaki na artak na ti pagap-apaan mi. Sapay babasit pa'y dagiti anak mi. Uwan nga ron, kaasi damat. Pasaray awanan ti mabati iti sweldo na. Taon unaan na agastusan ti bisyo na nga arak. Tay ko nakarod ka, hindi ka nag-iisa. Ado tayo akas na ti problema na. Ay, ma-stress ak unayin kinilakay ko, Mare. Ay kat at bakasyon kamot ngamin asag paminsan. Tapno saan ka ma-stress? Aywan anya. Nasaya at day taasing-asing mo, Mare. Bakasyon ka ko ng bakit? Wan, iranak a bakasyon dagiti ubing. Ay, nasaya at mo't ano itugot mo ida. Kasta unay ti isam mo. Nasaya at gamin, nagbakasyon ka. Taday tala ungit nga ungit aramidam. Gapo kan ka. Gapo iti kinaartek mo. Iso ang maestresa. Iso nga ron nga agbakasyon ka. Naragsak ka, tanawaya kanton nga aginom, aging kay kayat mo. Apay, nga ita kayo laeng nga imay nagbakasyon. Ay, ma-stress ak gayam iti balay nanang. Paka-stressam kumamot nga yan ako. Ay nananang sa inyon adamagan. Sa bagay, kasta akmut, idi babasit kayo pa'y. Permimut ang maistres akin itatangyo. Di laman ni bagbagam ditan. Pudnumot puro sakit ti ulo ti impaay mo kanyak. Mala, ingkakit agtiliw iti manok asidaan tayawn. Wan, mapanakaon. Partyam tumatan, tani Imelda ti manglutaw. Imelda, anya ti paka-stress ako naman ako. Nilakay ko ananang. Apay nilakay mo.
Agda babae na. Ay, diyak mo't maanawang aginom iti arak nanang. Anya, kanayon mo't ang mabartek nga agawid. Kaano kasta mo't idin itatang yaw. Ha? Ni tatang? Ay na, permi mo't ide iti kinartek na. Babasit kayo pa'y ngamin ide. Iso asaan nyo nga amaw. Saan mo't ang amamartek ita ni tatang? Ha? Dagayam inaramid ko kunkwana, asaan na amalipatan? Anya day tananang, amangan numabalin mat day takin nila kay ko. Nakaluto ka yaw. Mabising ka na, dagiti apo ka. Tatang, isagana milaangan ti panganan tayo. Ay, ibagaktukan ka, madamdama anak ko. Ay, pare. Nabartag ka manan? Saan, Maray? Ay, imbag tama kaawit ka pa Saan ako ba'y gaya man nabartag? Iso, nakawid ako ba'y? Anya ti imbilin kan ka ni Mari Imelda? Daya, ako mati malagip ko nga imbilin na, Maray. Ay, inayan. Imbilin na kan ka. Saan kan nga umininom? Patsya mo dati nga babae. Kat no imbilin na kanyak, akita-kitaan ka. No aginom ka, kabayatan ti kaawanda kadagiti anak yo. Ay, kasan kan tulatan, tagtagari-mari niya. Kat, alangan mo't no jaksong batan no agdamag kanyak. Ni Mari mo, kasla santa mga garoban kasta. Ibagak atipod no makit-kitak. Abigat aldaw malam, tunggal makita ka, nabartag ka. Nanang, nakaturugan ni tatang. Talaga ang basapa amat maturog ni tatang yaw. Kunayo nga artek mat idi ni tatang. Ay nawan, perme iti kinaartek na. Anya nga iti naramid nyo, ta nagbalbaliw ni tatang. Sinurot ko jay balakad idi day diinang kaw. Anya nga iti tabalakad na, nanang. Tunggal mapan ko surutan idi ni tatang mo iji pag-iinumanda. Amaw no anya ti awit-awit kaw. Anya nanang, badang, atidog abadang, kaas-asa. Ha? Naarami dyo na ita? Wan, padasambatakin nila kay maw. Bareng isaw ti denggan na. Ni kumarik na Imelda. Nakalukat mo't tan di tawa ti balay da. Kan ora jeri daw da. Mare! Ha? Ay, nakaawid kayo, Mare! Wan, Mare. Kunak man no inton sumaruno alawas ti panagawid yo. Sinapsapa min, taagen rolan dagiti ubing. Saan mo anasangputan nila kay mo di balay yo? Ay na, ado abotilya ti arak tinasang putak, Mare. Ay na, ibagakon kan katipod no, Mare. Kanayon nga agawid ang nabartak ni kumpare. Sa nabali, Mare, tamapan ko surutin ije pag-iinumanda. Surutam ita? Wan, Mare. Kat ibatim nga rod aray taawit mo abadang. Ay, nagatid daw. Kasapulak da ito'y, Mare. Ay, sus. Anya ti mapasamakin ni pare nga no itugot mo day ta abadang. Salak pa yan ang barutag, kakadwa. Aginom tayo kwente. Kaiso nang awan ni bakit ko. Sika talaga, kaputawan ni misis mo, naglastog ka. Mabayag pa yung agawid ni misis ko. Imbag ka man, tawan ti agungit ang misis mo, pare. Nagkunangawan? Imelda, bakit? Tumakder ka dita, kagawid tan. Nangalaan na nga taday ta kas asa ba lang.
Nakamamak, pare. Tumadargan. Mga may ramang kami dito eh. Ay, unuan, bakit? Agawitan, sa anak mo't ka na nabartag. Nausawan ka na dagos, pare. Manyalakit din ni bakit ko na yan. Agawitan! Ay, uray gayam no kasano ti kapigsam nga uminaw. No inayaban na ka ni baka mo nga nakaigam iti badang. Hay, awan maramidam, pare. Bakit? Abay, lang datakam na ito yung natadong mabadang. Impadawat day takanyak ni nanang ko. Nakabutang mo. Makapanervos ka. Para ken ka day ta. Ha? Para ka na. Jay kunakken ka. Isardeng mo ti mapanagin inom. Adda armas kon. Oo, isardeng kong taginong bakit? Anyamot na. Rumbang lang. Ha? Natadumday tabadang ko kunamsa. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.